Hello guys, welcome back to Daily Entertainment Bars right here on ODATGH TV. Please, if you are new here, kindly subscribe to this channel and also click on the bell icon right next to the subscribe button. And also don't forget to also drop your comment in the comment section below. Give this video a thumbs up and also share this video with your friends and loved ones. Yeah, bro. Me bu afu papa. Me ni abre papa. Me bu afu pa. Nyoma ye me ya nkasa. Makoma edi avreho o me mu. Makoma edi avreho. Makoma edi avreho. Me kre edi avreho. Me kre edi avreho. Me bu afu na ye me ya. Ebia we be disappointed. Ebia we me fan. Ebia asema me be kan. Ebia we be disappointed. But you see en so tap on cheni an oje wo. Ebe ya ya so we nipa na otewo na obi be painti o black wa abontre. Obi be say wudin e wa abontre na wa fa wani monyam. So ho na me nka meka say Ghana media ni nyina de Ghana yen ka no kre. Ghana yen ka no kre. Ebia obi bedwe nse bia issue ne ba ye yen de akire ne ye de antoto ya nwoma yie. It's all about Fameye. It's all about Fameye. And na be nam social media me hu ade amache say me kre di awreho. O family ultimi organize family concept ultimi organize show. And never organize show urefu achi. Urefu achi. Na me family me adada no from ever since ye no issue ne ba ye no. Ye say ye two quarter na mo bia na waba dada ye. Oh, nkofo bia ba mo pese omo sign no. Omo sese ni sei, omo se ada sei, omo se ye betua osika ama, ye betua OGB ya sign ya te ase, ye nim se ya fom, ye betua sika na ma. Sei ya na matose to semia e uma no akofa mpanimfo bi na o ma be frɛ me. Omo se ye pese ye tua sika na ma, ye pese ye sign ne family sika na ye sign, ye se ni aboso ye baba betua enche ye de vadama ye toto nyoma na ache ye de corona ntino ye toto nyoma na ache. Up to now what that so toss me family send a concept and our concept and now when you a superstar is very good, but me my 2 weeks family me my 2 weeks just 2 weeks. So him say me no 7 day anya ndane quarter sem just 2 weeks me no say family abosomfo na be di me no ntemasem me abosomfo na be di me no ntemasem cause me won say kwase abu ya $50,000 na nye ska bia but wo family kwan ya wo pesa wo mfa mbu me kwase anji ska no transfer me page out emeduru level say na percentage aye koye no wo pesa wo fa ni nyina fe de wo fa 100% ni nyina wo de yeye family me mebodua ochina me mekwa Antoa ochina wo beteme nka mekwa Antoa mesi mebo wo family dua bodua na wu mi bodua na wu na Ghana fo antie menwum bie kura na mepe obi antie menwum kura biem kura na mepe me bo wo family dua na wu free wiase no obi antie menwum biem kura mepe me donyame o hata so ochina mekwa Antoa wo bo concert wo de menenam me misi kanse me nyoma nye basa meboa wo bremase wo pese o fa me so
wo fa me so na chese wo de mai wo de wa ye wo fa me so wa ye meboa me donyame o hata soro Fameye me na me ka soro me bodua cause me hu say lawyers fo ntimi ndi asem we me hu say lawyers fo ntimi ndi asem me ma abosomfo adi asem we me bodua on na uwu na koba bi ma wombu obi kwase cause wo ya robber wo ye thief wo ye criminal boy sana wo de bi ye tetepa music ye na one ne wo sana wo de bi ye no na me ntina hwiche mu na wo mfa misikendi me ntina hwiche na wo mfa misikendi me na me ka kiro me ntina hwiche mo ka se ye easy ma me ohun wo ka se ma emre ma me ohun me ndapem so mi donyame o hata so chena wo Fameye me kwantoa me bodua cause me se me bodua na wu na Ghana fo antie menwom bie obi antiem obi ankasa me hu bie mu kura me pe se bie nyu obi na toma me die wo wa yo ho say na oda nipa wa yo ho say wo ma me ni wo papa ni ho wa yo ho say ase wa yo ho alo ajankaba wa se da yo ho alo ajankaba na wo da nipa uduru ba bia no ase ma kire wo mu uduru ba bia no wa se ma kire wo mu na wo afa ni hey Fameye say ye wa Ghana ha eko 2 years issue ne ba ye eko 2 years the bia da sa up to now ko between say bia me nam da so manage you up to now from cages obetimi the bia man fo onya course sa eya me ya wa obey disappointed bia enya hwe we disappointed untie menum bia ma enya hwe but some misika $50,000 na me just share Fameye mu no me manense cause what say me din say menye enya hwe but me ma 2 weeks Fameye me ma 2 weeks se papa enya hwe a bone so enya hwe me ma 2 weeks se one to ya misika ama me when to ya misika ama me ma 2 weeks ma 2 weeks when to ya misika ama me a ochena me kwantoa me koma 2 weeks baby a me fa bia wo Fameye me make sure say dua be nyaw ama wo se wi ase na eye mienu dey enkwase asem no ma 2 weeks na me ka kiro me bodua me say me bodua na me de oba na awo no nso be dase me na me ka kiro wo Fameye eye me ya me kra di awre ho da bia o fre bia na so wo de wano ebe dada ye da bia no afre meeting wo akra keto a otimi frɛ meeting me yetimi efiri abochire ba e me yetimi tenase ye pesi betu yeska no ye pesi yesi say da bia just 2 weeks ye Ghana ha 2 weeks o Fameye se me bodua na wu no obi antie menwom bie mu kura na mepe obi antie menwom bie obi adwame wo Ghana ha kura na mepe se be obi na to adwane ma medi that's it on saka message ya to ho anamo ma just 2 weeks me fa phone crown for obi say mo ono nkrofo na kwesi saying cause me hu say dada na wo ye the bia up to now your case we me year free court abosomfo na be the case we say wo Fameye say me no hia no ya nhia say me di scan e chew ye hia sign a contract say ye adwuma ne ye wote ase ne ye adwuma no wote ase ne ye start ye and ye share your core contract na say wo de
wo ko school yan fan say wo ko school woni made nti ma bon man kan contract ni ye na se bibi wo mu na anye ye man kan ni ye nti wo so wo fa sa kwan no so abra wo ya we se me nam de wo ba bia wa beduri eye me na me TV che yi mu me ma kwesi ya me TV che me na me so na Ghana fo ni na bodi me sia ona one anumtofo akase be bra ye nwum no bia na unji din udi du gina ba bi kra na oyinimo ya du gina ba bia na yenimo wa obedi me ho ya obi anya hwe wa obedi me ho ya obi anya hwe 2 weeks Fameye that's it